به نام آن که نامت در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، خوش آمدید به شبکه گلزار معرفت. من با شما هستم نسیم سیدزاد. دوستان عزیز، خواستم که این ماه شریف رمضان را برایتان مبارک باد بگویم. دوستان عزیز، پیش از همه خواستم که یکدیگر بخشید. نوادا که روزی از روزها دل شما را رنجانده باشم یا غیبت کرده باشم یا که با زبانم شما را خفه کرده باشم، دوستان عزیز فکر میکنم که انشالله مرا میبخشید. خداوند دلهای ما را پاک، زبانهای ما را تازه و خداوند ما را به راه راستش هدایت بفرماید، چشمان ما را پرنور بگرداند. دوستان عزیز، چنانه که به همه معلوم است این بیماری در سراسر جهان پنهان شده است. خداوند از این بیماری همه ما و شما را نگه بدارد. برادرانی که در مهاجرت از این بیماری گذشتند، خداوند جاشان جنت کند، جنت الفردوس نصیبشان بگردد. و دوستان عزیز، حالا که در تاجیکستان عزیزمون نرفته است این بیماری، دعاگو باشیم که خداوند از این بیماری ما را، وطن عزیزمون را نگه بدارد. در حق یکدیگر دوستان عزیز دعاگو باشید، چون که گفتند درخت را آب می سبزاند، آدمیزاد را دعا. برای همین در حق یکدیگر همه وقت در نمازهایتان دعاگو باشید. و خواستم که برای شما یک توصیه بتیم که برای این بیماری بسیار فایده خوب میرساند. برای پیشگیری کردن یعنی از این بیماری و با دوستان عزیز، این سبب های بسیارش از ارگانیسم سست می شود، ایمونیتیتی پست می شود. چنانه که حدیث صحیح است از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده است که روغن سیاه دانه برای هر درد غیر از سام شفاست. پرسیدند سام چیست؟ فرمودند مرگ. دوستان عزیز، یعنی که روغن سیاه دانه برای هر درد غیر از مرگ شفا است. چون که شما دوستان عزیز دیده استاده این روغن سیاه دانه می باشد. خودم را استعمال کرده استادم. یک چند نوعی این روغن سیاه دانه هست. این روغن سیاه دانه را در همه جا پیدا کرده می توانید. در مهاجرت باشه، هم در روسیه هم باشید، عدل های مقصد یک خیل سوپرمارکت ها هم هست که همونجا پیدا کرده می توانید. حرکت کنید، همین روغن سیاه دانه را یا که حلبه یا که کیستل هندی همین ها را دریافت کنید. انشاءالله که به شما بسیار کمک خوب می رساند. شخصیت هایی که قوتناکیشان کم هست، بعد همین بیماری تیز با آنها یعنی می گذرد. برای همین دوستان عزیز، این ایمونیتیت شما را، قوتناکی شما را خوب می کند، عصب آرام می کند. شخصیت هایی که بیماری از اذیت ژلودکا دارند، یعنی که یازبه هست، نهایت کمک خوب می رساند. حل کنشان دشوار است، بسیار یاردم خوب می رساند. و بعدا برای شما حاضر یک چند نوع روغن سیاه دانه را نشان میتیم دوستان عزیز. اگر از همین نوعش پیدا کرده بتانید، صفت های خوب ترش هستند. یعنی روغن سیاه دانه را همه جا تیار میکنند. ما برای شما از صفت پاکستان نشان میتیم دوستان عزیز. این روغن سیاه دانه است. روغن سیاه دانه است.
барои тарзи дуруст истеъмол карданаш, барои чанд намуд бемориҳо ки чӣ хел рецепти ина бояд истеъмол кард, силкаи канали мо доктор Тимин дар описание ҳастад. метавонед ки аз он ҷо даромада маълумоти пурраро дар бораи ин равғани сиёҳдона дӯстони азиз бигирем. ва дӯстон инҷа 125 миллилитр ҳаст. ҳозир ман инро кушода мекунам. дӯстони азиз бинед, ин ҳам сифати хубаш мебошад. дар дарунаш коғазшам ҳастай, ки коғазаш бо забони англисӣ арабӣ навистагиай. ана михел мешавад. дӯстони азиз, барои тарзи дуруст истеъмол карданаш ё ба рақамҳои дар экран гузошта шуда муроҷиат кунед, ба шумо хубтар мефаҳмонем. ё ки силка описаниеда бидурем, ҳамҷа ҳамаш тарзи рецепт, тарзи дуруст истеъмол карданаш яъне ҳамҷа навистагиай. дӯстони азиз, ва баъд инҷа эфиопский ҳастай, инашам равғани сиёҳдона. ин ака яъне ки якчанд навъи равғани сиёҳдонаро ман ба шумо нишон дода истодам, ки ҳамин навъҳои хубаш ҳастанд. яъне ҳаминҳоро агар шумо дарёфт карда битонед, бисёр хуб мешавад. баъд инҷа инавъашам ҳаста. боз инам яъне ки объёмаш ҳамон қадаре. инҷа хубиш ҳамин ки дар танаи ҳамин коробкаш ҳамаш навистагие ки чӣ хел истеъмолш мекунӣ ва кӯдакҳо чӣ хел, яъне барои одами калонсол чӣ хел мехӯрад, одами барои кӯдакон чӣ хел истеъмол карда мешавад. дӯстони азиз, бениҳоят витаминҳои хуб дорад таркиби ин равғани сиёҳдона. барои кӯдакотонам метавонед ки аз ин ба миқдори кам битиен, ниҳоят фоидаи хуб мерасонад. мешавад ки шумо яъне витаминҳо барои кӯдакҳо ҳаст, ҳамонро шумо дигар нахаред. ва хотиррасон мекунам дӯстони азиз ки равғани сиёҳдона барои занҳои ҳомиладор мумкин нест. дар занҳои ҳомиладор барои истеъмол карданашон рецептҳош ҳаст, ки бо дигар мақсад истеъмол карда метавонанд. барои ҳамин дӯстони азиз метавонед ба силкаи ҳамон канал дуроен. инҷа информатсияи бисёртар дар ҳамон канал пайдо мекунем. ва баъдан давом метем. ин маслак кисталҳиндӣ мебошад. дӯстони азиз, ин ҳам аз якчанд навъи бемориҳо фоидаи хуб мекунад. барои грипп, гармарит, барои асаба ором кардан, барои язваи желудка, барои воспалени даруна рӯдаҳо, ино ҳам бисёр фоидаи хуб мерасонад иншоаллоҳ. ва баъд дӯстони азиз, инҷа фирдавс, яъне ки маслакон жӯтне, инҷа номи фирмаш навистагӣ ҳастай. ин ҳам объёмаш ҳамуқай. инам барои бисёр якчанд навъи беморӣ фоидаи хуб мерасонад. барои шумо дӯстони азиз информатсия бисёр дода наметавонам, барое ки вақтонро мегирам. хубтар шахсиятҳое ки мақсад мехоҳанд ки мақсад аз ин чиз дастрас кунанд, маълумоти пурра бигиранд, ба анамон рақамҳое дар экран гузошта шуда метавонед ки мақсад муроҷиат кунед. хубтару подробниша ҳамонҷо мақсад информатсияша мегиред. баъдан дӯстони азиз, ба канали мо нашавед, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мост. дар ҳаққи якдигар дуоро фаромӯш накунед. дӯстон, боқӣ дар амони худо бошед. худоёру мададгоратон. худотонро эҳтиёт кунед. хайр.